muri kubona ka boss muri HangOut week umushitsi mufise muramuzi bamwitwa Miss Popularity akaje kubaraba hamwe ngana ka boss for real oyo tugira halafa. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko. Ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, ka boss for real. That's my name. Umunsi numva ndyohewe cyane kubera yuko popularity bisigura ko umuntu azwi gose. Uyu munsi natebiteka ryo kuba ndi kumwe nande ni Miss Popularity. Amazina yahawe n'abavyeyi Megan Ndahiro. Ni Megan Ndahiro yize amashuri ya secondaire kuri international, aja kuri Michel Archange, aja mu Rwanda ku ishuri ryitwa Ami des enfants. Megan ari drôle, ari sympathique, akongera akabana sociable. Ni Megan nyene shobora kubwira yuko amwe mu dessin anime akunda cyane. Akunda dessin anime yitwa Les Simpsons. Ni Megan today afise ikamba rya Miss Popularity. Kuba Miss Popularity si coroshe, yatowe n'abantu benshi, atogwa n'abantu bamukunda. Ni umukobwa mwiza, ni umwigeme w'umurundikazi aciye ubwenge. Ni Miss Megan Ndahiro nyene no kubwira yuko right now I wanna hang out nawe. Yaserukiye intara yahe? Intara ya Karuzi. So my people, turi mu gikoni agomba afashe koza ivyombo no kubipanga neza. Ndagusabe mu cyubahiro cyanyu tumwakire n'akaruru kenshi. Mega henga tutangurana hala 5 fresh sana. Umeze neza gose. Before yuko tuja muri vibe ya hangout, you look pretty. Thank you. Nagatabye ni top. Usa Rambe kwa ndi mu gikoni. Mega usa neza. Hajagira mu gikoni ubusuka wawe. Umanitegura urumva neza. Yeah, kabisa. Ibintu byose ni fresh. Sasa rero ndakwereke uraza kumufasha gupanga no guhanagura sivyo? Yego mugabo hari akaruto tugira ati nikisema Megan unasema Ndahiro. Megan Ndahiro. Megan Ndahiro. Give me five. Turagi 1 2 3 let's go. Nikisema Megan unasema Ndahiro. Megan Ndahiro. Megan Ndahiro. Megan Indi mandayikereva kabisa. Umedereza rero barigeze kumbwira yuko Megan warigeze gushaka kwigana introduction y'uwanje cyane. Apana igeze ndacabikeneye. Uracabikeneye? Gerageza twumve. Tumbe Miss Watch. Ladies and gentlemen, tumwombe Miss Watch ko nagomba gire intro ya Boss for you. Let's go. Muri kubona ka Boss muri HangOut week umushitsi mufise muramuzi bamwitwa Miss Popularity akaje kubaraba hamwe ngana ka Boss for real oyo tugira halafa. Mega ndakwemera sana bro. Sakwe merci beaucoup. Nitekane yo kuba ndi kumwe nawe, mba ndyohewe cyane kuba ndi kumwe nawe kubera yuko turakubona mugabo nituzi byinshi bijanye nawe sivyo. Mugabo right now ndibaza yuko tubanza kumenya Megan deep inside bice muri hangout. Kimwe mu bintu nifuza kumenya urakoze ijambo ryari Megan. Nawe rero urakoze ijambo ryari Megan. Yo mugabo mpanda byoze nimwe gusa nabeza kenshi ndi mu Rwanda. Mugabo muhira ucuba figate. Niko nivuga ndi umukobwa. Chaprofi okay. Umukobwa wenyine kabisa. Hari ikintu Megan, hari ikintu kijanye na abantu bakunda kuvuga ati umwana mu giti. Wowe urisha muri category y'abana mu giti. Umwana mu giti kwa kwa yari sensi dad twagisi. Genre umwana nyine wavutse muhira bihari byose ari bon atacubuze amin bihari nyine umwana mu giti urabona biratandukanye natwe byo mu cité. So let me know. Ça bouquet mystena. Yeah. Bon, moi par contre, sinon vraiment hari ico nabuze vraiment. Kuko abavyeyi baragira effort, umva ukiga, ugafungura, ukaronka hujya. Jean tout cas sinishira mu bantu bavuze. Ndashimira Imana ko byagenze neza nashoboye kwiga. Cyane gose. Ntararanye inzara. Nacubuze. Ndaranye inzara. Sana. Ikintu ndifuza kumenya aho nyene sivyo. Baratubwira yuko uri umwana mu giti ronka opportunities nyinshi zitandukanye n'abandi bana sivyo. Usanga wewe ibintu ari bon that's mu byara shop kubwira cyangwa pushinga imbere siko. Ndifuza kumenya nicaye kintu ni ya hendero wamye wifuza ko abavyeyi bawe baguha mugabo uburonse. Indero nami nifuza.
entre papa yadukarira akanakugisha guca bugufi nawe ashaka kumva yuko uba aleze uvuga nti byose urabyemerewe cyane ushobora kuronka arakumvisha ku buryo ni naho gushaka sonse niko kuyakorera uyamerita ndamushimira cyane ikindi ushabaje ni bon film reka swebe ikibazo cyanje hari ubuzima bibaza ko warahombye kwere ko umwana mugize irigara byo byo gukina mibarabara agapira yamamacha improvise aho nyene nari ndabishaka mugabo ravyaronse naronse umuntu njara kwirigara tuje gutera amapera ku biti imyembe kuja kuyamura kugenda na umunyu umuntu orahombye sho kabisa mugabo Mega kuri Instagram yawe haswe ko Megan Ndahiro hamwe na NATH Nat niki Natali kandi kazina kanje mugabo ni benshi nakubaza oya sinzitwa ndiganda gakoresha okay Natali uragakunda eko cyangwa prefera usabara ko nakuncokoza ngo nakabatama kazo fete numva cyenda ka nagashira gato ku side waciye kinyo Natalia okay naje no mwana mubi Natalia imagine mugabo mwe kari soft kuntu uvuga Natalia uvuge mi Natalia niso bica bihinda ubundi kuntu niza heke bagomba kunda kwita kiri moto naye amazina bamutazi amazina banazira dafite umutonzi nitwa Megistar ndagakunda amen Megistar abandi ni meme sino nta masuno menshi cyangwa Megi abagenzi banje Megia no Megi ndifuza duhagarare cyane namba ibirato utavuga byinshi namba amotano Mega uri muremure biraho Jean uri muremure gose birimo kwa uburebure bukabura bwishimye urazi impamvu udakora icyo kibazo ni kubera yuko sometimes ushobora guhura n'umukobwa afite ibishe rwose akubwira yuko jewe ubyibuhe bwanjye butuma naronka umuhungu nifuza cyane n'abatikunda wowe urafite yuko uri muremure uri proud urumva wishimye uburebure bwawe nta kintu urabura ushaka mu gapira uburebure ubu ndabyishima bwabo sinabikunda kubera kuko sinawe umenga ndi bizarre urafata ndi mu ishuri abana bose kwigana bangira ngaha uri iki uri igikoko nyine like ndero bimeze gute c'est pas normal ngo primaire yanje yose na secondaire Egmon va di bizarre ni kurikira madame di muremure cyane ku ishuri amafoto de classe ndi hari inyuma ku mugardien mu ishuri ugasanga bicaye inyuma voilà ikintu cyose nanzi ko inyuma kabisa mugabo right now uri proud wawe kuba uri muremure zatangiye kuva ryari watangiye kuba proud yawe ryari tutangiye kutumva miss nkeza mu Rwanda c'était en 2019 2020 umva nta shino ndi muri vacances hamwe nk'ubu murahubiye ngo ngusetaye nziza nanjye nacane ngenge gushanga ariko nahubiye ko usetaye nziza muga akabona ko jewe nyene ntavyemera utabyishimiye exactement no abantu bashobora kubona hagati kareka no abantu bifuza kuriha nkaho cyane ibikini après cyane nanjye ndabyishimira gato waye urakunda abahungu babe ari mureha ugira umushimuriya cyangwa bari mu gifu Tero cyo bimbwi gusabije namwe bwo bahungu uga cyakoze nani ndakigusubiza ko iki utosoka n'umukobwa gusinje uburebure ugeze kuyambira bavuga ati abakobwa bagufi bararyoshe kuyambira ameke umukobwa muremure rero wowe naco bigutwaye cyo bintu mwari umuhungu ari aleze mugabo no kuramukanya usanga kuramukije gutwara ngo hari abantu niba sindagwara aca yiruka kwa gucusarisha alors ari bisanzwe cyane gose halafa ndumva yuko ufite esprit positif je te jure open cyane iyo uri kumwe n'abagenzi bawe uba wifuza guserura energy imeze gute iryoshe iri positif ndakunda gutanga amakompliment genre uzogumunyukira ku kintu ciza ofete kumunyukira ku kintu ciza akava n'ibintu by'iwawe ibintu biri fresh sana fresh sana urugendo rwawe rero uko nyene reka twinjire mu rugendo rwawe rujanye n'iki kuja mu by'abamisi sivyo ndifuza kumenya zageze gute kugira ngo nyine widecide ufate ingingo yo kuvuga ati jewe right now foko niyandikisha mu bamisi sivyo
Zageze gute iswe waranini n'abantu bakupushinze cyangwa wowe nyine wafise dream one day guserukira Burundi biciye ku Miss Java narabyumvira bikancamo gusa siniyemera na gato na 0,5 yari irimo ikibazo cyagiye akaze sinavuga ati sinzi kubwira ngene ndi hari alors que itayanje nyene niyo bashaka exactement mugabo uyu mwaka bizarmo abantu bose famille abagenzi kazambye ati nuri gutwara kugerageje ni naho utotubaso fa kugerageza ndabijamo ndi muri weya ndireka ndabere hakaza nzoshobora ndabikure mbwa quand même uko naza ndaridaje mu repetition projet yanje ndayandika ntacinde bikunda cyatinde ndi gukina na tv nari mu biki nari mu biki abantu barakubwiye ati wiyandikishe ubwanditsi yasaba yuko harimo abagenzi bajya kubwira abagati ibyo bintu si by'iwawe lakini kumbira kote negative ya comments wakunda kuronka kenshi kote negative zigucinye uvuga ati wapi abantu basanzwe bavuga cyakindi nyine kubijya guje gutambuka kweri ngo ngugenda wibwe cyo gutambuka ngo twembwe nemwe ndisigaye kumwumva giye kumisa ngo reka kugira ngo nibyo gutambuka ngo nta kamaro ngabo après je uko ninjira indani nkabona ati mbe murazi umwanya wiko baradutwara kwandika projet neza kuyiyumvira ukayitanga neza nisi gutambuka gusa bro mbwa sino ama commentaire négatif y'abantu bahari ngo nta kamaro ngo nabantu baguma twenga ngo ngo nibiki naje okay Nika ndako ngene bumeze ha mugabo cyo proving wrong urerekana yuko no baribonye babona wa mwanya nabahana ntakiwufise ndiko ndandika ati c'est notre professionnel ko musu umenisa ni uruteza kubyiga ibintu byose kuba kibazo barabona l'ampleur ngene biserje hari umwanya mwaje muri bootcamp sivyo waba uri kumwe n'abandi bakobwa turazi neza yuko abana n'abakobwa ni habura utuntu tw'amajambo no nibyo dusanzwe mwumva cyangwa twumva sivyo bootcamp yanyu iremeze gute est-ce harimo utuntu tw'urusaku genre jibe Megan dushaka kuba abagenzi dushaka kuba umugenzi naka utwo tuntu twari duhari ndanaga twije na haswe yacu abantu bavuga ko turi bizarre kuko twari close cyane twese none turi competition twari abagenzi twara supportingana hari n'igihe wasanga umwe ariko aragufasha kwandika projet wiwe yahejeje agace kugufasha gibigire gukina gutyo bagatsaba turi muri competition n'umuziki muri Mwenye nabije muri vibe turakundana nuko nyene ni love cyane bara sharing a piece sana turi team ya bienvenue en tout cas abo twaja ndagiye uko nagiye muri iyi generation Miss n'abanya twifuza usizo twaje tingayega nandi urakunda tatuwaje ndayikubona ni kuyawe bishitse wabwira ati tugwashwa imwe gushaka tatuwaje ushira ko tatuwaje yahe ushira ko he ushira ko tatuwaje ubatse ko ushira ko tatuwaje ushaka izina rya mwanje why mama Mugosh niwe muntu tuva dushwanye mu bintu ndayikuyeko ko abandi bose abantu barahemuka babizi ni hatari mugamba n'umuntu mama ni imana kiswat imana musaraba cyangwa izina rya mama kweri ki papa tushira Grunheranye ndago kweri kutoshira ko papa numwe niwe mariage babaye umwe ugafushira ko mama papa zofatara izina ryabo ndarigire rimwe ubuzi kiri kujyanye ati abantu turahemuka uramaze guhemukirwa urusaba Megan uramaze guhemukirwa cyane wambaye cyangwa nta nibyo namenye ko jewe sinzi kwitaho ibintu gutyo mba nahongera ubuntu mu mutwe nta nibyo mbona bro turahura nkakuramusa musabye kikigo ningire reka tusagira aka ego sha sinaza ko waje kumfasha kano kazi tudasangiye Foke tugira cheese. Kana bigabanije nivaho. Mugabo Mega nifuza kumenya sivyo? Reka ndakwite Megi. Megi ndifuza kumenya. Eguragiye muri Miss sivyo? Urabaye Miss Popularity. Twarabonye yuko washitemo ingufu nyinshi. Washitemo ingufu nyinshi kugira abantu bashobora gutora. Bakiye no mu ba artiste bamwe batandukanye. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza watori warabicyo by'utu mu artiste azagufasha promotion. Est-ce que l'artiste va dans Kisabila Karibu. Merci. Welcome.
welcome. Par contre rero jewe abastar ndabatinya kuko urumva aba ari umuntu akurengeye cyane kabisa numva kumuja kumubwira uburofa bwose wishaki mugakome nko kuri abakoresha cyane muri promo hariyo Bface na Alvin Smith ndabakeje cyane muri abantu bacu tuniteka kona urundi no batoye ego oui Alvin kuri Instagram n'amabwira aranyishu aranyishu jewe cheers dear rakaze ndakurahiye cheers rakaze I'll start tumenyane Ambere umwana mwiza mwamye njye muri competition nini kandi urumva wowe umuntu uranguriye muri byose urafite platform urafite abantu bawe bari loyal kuri wewe ushaka gufasha akantu gato nawe ushaka kuri statut hari ikintu kinini kiza guhinduka kandi cyarahindutse na Bface de même byaragufashije byarafashe cyane je pense que hari amajwi menshi bamara kuri wawe kabisa kandi menshi cyane tubashimire rero urumva aba artiste bacu barageze kuri level bashobora gupushinga umuntu urumva exactement ikintu cyiza barakwiye support cyane gose harageze n'ibihe mega abantu bagira harageze ibihe abantu ujya munsi wa final umunsi wa finale ya Miss Burundi abantu barakomye ndoro bavuga ati umuntu deserve ikibanza cya mbere ni Megan sivyo Megan yarakwiriye kuba uwa mbere si Kiringaro sivyo wewe zijya comments z'abantu kubgawe nitwabonye reaction nimwe wagize muga turifuza kumenya bice mu HangOut wazakiriye gute tepa konsanzakiriye neza kuko umuko uvuga ngo hari abantu bavuga ngo Megan ni nkuko hariyo abandi bavuga ati ngo yari gloire yari gutsinda cyangwa yari Arlene cyangwa yari Ma urumva umuntu wese arafise umuntu amushigikiye kandi gushikira umuntu ni sawa nyine gushikira umuntu ni sawa mugabo kaya kantu je ka comparaison nuko nakunda niba ufise umuntu wawe ni bo mugumeka gusa nucurinda umanura abandi kuri tuzogora gusa muga sino abavuze ngo urumva ngo yari runaka amapanakiri bevuze imisi ya mbere batagukora ibikorwa bya kiri bose baciye bacagenda gahora muga twese twibwiye tubati twekere framunsi abo ni bamunsi nitubaha kanya na urabona ko deserve nka kibanza twese kujya twari 11 je pense tubati reka tuha ni même pas c'est juste un mois ni bamubone babone Kiringaro kwa face muzoca mubona rero ubu bose baramupostange n'ikingo miswaje projet yiwe aha naha baguma bapostinga umva abantu babasha ko bemetswa c'est ça ukenda garuka gato kije singira ndabamba jam reka kuri bikorwa mu twarageze kuri kiganiro na Kiri yambwiye yuko Miss Burundi ni platform ishobora gukura umuntu kuri step kamusha kuri step ni platform ishobora gutuma umuntu amenyekana gose urabaye mu kanya gato cyane usigara umustar usigara n'abantu bagusaba ifoto sivyo ndetse ndabimenye ikibazo kiri ngaho rero ndabimenyera Megan ubuzima bw'ubustar bumeze gute est-ce que ubuzima wagiyemo wari ready kubujamwo cyangwa wabugiyemo utari sure something ukuri nivyo ibintu byagiye birakugora kugira ushobore kumenyera iyo lifestyle y'ubustar bon c'est David OK navuga ninatogwa mu projet izopasa hamje ngo ubuzima bubandanye mugabo urashobora kugenda ahantu cyo nosubira kuye bite Megan byari gena bishoko simba nzikari jeyo ngace nimandanyirite kuye ngo miss hari ibintu bigoye kwa juste quand même nko gushira umutwe ko umenye yuko ico uzokora bari ko barakirana numva nushobora kutwara gushaka ko rero mwaka na bika 12 ans 13 ans bibene ndashaka kuja mu miss shaka reka nangure ko bakurikirana donc mu mutwe uguma ushamwe yuko ndiko natanga image ko ushobora kugenda ngo ushobora nko gukana mu 10 ans ucyo buriruka ngo ngo twarakubonye ushaka kumera nka wowe bikini uraryoheye ko après cyoshe kigaruka urumva uhora undaba kifeke sinshobora kudekona kuko ndazi yuko hari ico warunyiteze cyane gose ubuzima bwose buraryoshe kubwawe buraryoshe iryo jambo ubustare ni hatari buraryoshe ni bon donc c'est ni doga vraiment hari icyo bikwigisha buraryoshe bro niyo yindi parti iri negative umaze kubona muri your life abastar babaye abantu baravuga
kenshi n'abantu turasohoka abantu baravuga kandi sitatahura igituma abantu bavuga numva ubwo nyene iyo seconde umuntu akumenye aho nyene akimenya ngo ngo ni première de film deuxième de film ni Miss Megan Miss Popularity aho nyene haca haza ama background story nk'icana akanaba kabisa kujya mu byanda muzi byo namubonye kujya tubonera hehe gashako kataho tuje nico kandi cyo batabazi niko baba ko komeye baricira nk'abantu cyane gose mu hariyo umukobwa yashaka kuja muri Miss ko aca yumva ayo majambo atabaho bigaca bimudukubaje cyane gose acagira ubwoba c'est ça ngo uko abaye ngo reka alors que c'est pas vrai okay ubuzima bwawe personally burahindutse ugiye mu bundi buzima bushasha bisaba yuko umuntu ahindura iki bisaba yuko umuntu ahindura iki kugira aje mu bundi buzima umuntu we wahinduye iki kubwa mindset urahinduka mu mutwe no bitwa gukura urabona ni okay ubuzima ni gwanje me muri ubuzima gwanje hari abandi bantu badepend twajya ama projet uzi ko twagabura mu famille uvuga ati none ntakoze nazo gufungura certes jewe ndataha njame mama yatetse mu mukate ibiki mugabo hari undi muntu ngazo wabuze ibintu ko utakoze cyangwa kora maybe wawe witwaye nabi urabura iyi projet urabura iyi sponsor donc il faut kuvyuka fait kuvyuka ukugurira mindset yawe ukabona ni okay ubona imbosi chance ndabangene ugira ibyaje umusaruro pana kuchanga aho twafata amafoto tutukiya ku Instagram uye hariyo je travaille de terrain kamba amaboti ni karusi mu mwe zobereka ifoto muhira uko abavyeyi bagufata before n'igihe bagufata ububaye Miss bimeze gute naho bitaniye na gato ntaho bitaniye na gato voilà uko narindi muri mbeza c'était le 6 mai right uko narindi muri mars avril nous ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avant ari umwana ni yewe uramutse usubanza tujyanana mvubarandika no tusubanze urasurundi mfata envelope cyangwa serukire ndagiye yego sha mugana barabona ko yacabona iyindi image njo fete kana shop kwijana ruguru shop kora kuja shop kwika ibintu nibi ni sikakana si bebe Megan yabaye umuntu akuze c'est une jeune femme maintenant donc ubunya quand même va traiter avec plus de considération aussi mugabo ubunya nafasha afite nk'umuntu akuze afite ikibazo akambwiye ni ahanavye ngezo cyane guca kushira kwa muto wa safety nibi mva tukavugana urumva gira hole nyine ye ndumutontira fait ndumutata nice one reka tuze ku kintu kijanye na ndacega mu nyine kintu bijanye n'ubustar sivyo kuko hari abantu benshi baze ko ubuzima bw'ubustar bujushe batazi challenges zihari sivyo Megan Miss Popularity turakwambitse ikamba ibintu bigenze fresh sana turaryohewe turakupostinze ku master ahantu henshi hatandukanye valise yacu ihindura ntashwa bampaye bisaba yuko urondera izindi mucu abantu ba Twitter bitwa gute abatwip ntashwa bampaye mugani kwera ikintu kimaze kuba public au fait tu dois vraiment faire attention mon père kuko hari ukuntu wambaye impuzu kabiri problème mugabo bashimye ikintu byazimvye amadovize azimvye nukuri muze mutahura yuko turacari bato ego ibuka imisi ya mbere hariyo umuntu niko namwibuka ngo naza kumurondera yagiye arafona même avant les 3 premiers mois donc mutuki muri mai acagenda twa tumaze kugira 4 sorties ndavyibuka acagenda na sporting ahantu twege twasubamwe ibirato can you imagine ukunda sponsor yo kugura impene imeze zari zigwaye cyenda kuja mu burimyi ndondera makini hamaje mbona kuri Twitter ngibirato tusiba zone tubihuje mwaka mwe mapacha tugende mwagiye nyine chasa muko muraboneka kuri attention hama no kwisiga utegerezwa kurondera umuntu gusiga kuko nivyo nyine atagufata agafoto ni wa muntu wanyu ubuzima bw'ubusitani burazimvye sha apana ibisanzwe cyangwa ubusitani bwanyu kuri mbori ndashaka kuba umurimyi je mu bagore banje kandi nice halafaye hari ikintu bavuze before hari ikintu bavuze Megan cankoze ko yuko mindset ikihinduka sivyo ucugira izindi charge nyinshi cyane zitandukanye reka ngaruke ku kintu dusanzwe tubayemo abakobwa amazi imisi bavuga yuko
right now dufise umwanya wo guta mu rukundo right now dukeneye umuntu afise projects dukeneye ngene umuntu azana ngene projet yiwe yishire ngaho wonye tubwire nta mwanya dufise wo guta mu rukundo kubera yuko urukundo ruratunganya ibiki n'ibiki ku bwawe mindset yawe yaragutse usiga ufise charge nyinshi cyane sivyo urasa umwanya wo guta mu rukundo muwe n'umuntu duhuje byumvira abenshi pense ko n'abakobwa ntibati ngo dufise umwanya wo guta mu rukundo ni kubera hari ukuntu abo ngo muri ville murakunda ville cyane kandi imyaka iriko iratujana iriko irabajana wow kife que nk'uro ushobora kubona nk'umuntu bari à l'aise aspendize nka 500,000 muri boîte cyangwa kabari atari karinjit arusa kadiri grafera mu $200 kuya twemeze ashatu saving account zero nta projet nta president we son excellence akunda kuvuga ni ushobora kumbwira ko uzamera projet udukwavu yamavuga ati 100,000 uratangura projet urumva no guhura n'umuntu mu buci byumvira kuko okay urashobora kurondera mugabo uteye kumwe n'umuntu muko mwaronderana aca guca intege rero si umuntu w'umukozi bemarima reshi sa Shamga souvent que c'est comme si rucishi nukuri hewe nukuri ka boss je umva uwunya kimba kumanimbura gucana no samaherani anya jikarusi anya ndabika petra nzoga sakoshi nje muri salon itu mugasi cha shoka mvuga ati ngo ngiye bibi yantu kaya nzo cyo kuvuga bivete ivyo bitijyana kabisa so reka twinjiye rero kintu kijanye na project yawe sivyo project yawe narayikunze cyane gose umukenyezi kumwe ikibanza c'imbere mu kwiteza imbere sivyo si coroshe abakenyezi bari mu Burundi ni benshi cyane sivyo witeze kubikora gute ukubicisha mu nzira izayo kuko birasaba n'inoti sivyo ukeneye bande baze kugufasha ukeneye abantu abahe baze gutanga support ku gikorwa ciwawe est-ce que project yawe uyibona he mu myaka ya 10 imbere? Merci. Je au début muri compétition natwaye projet yari kworora. Okay. Mugabo nkitsinda bica birahindukira complètement. Niyo haca bijya fièvre ikiga. Biraba stack pendant 2 mois 3 mois. Ngashi ndavuga nti okay ikibazo kirahari mestil babagore banje ya inzari gumihari. Inda n'ikirindira ngo reka turindire ngo ibitungwa bikire. Niyo nacende sida kuca ni devia kurima. Nacho ni kintu cyorohera cyane ko bakura barima barinda nigumva nta gihoro kirimo si kwicara ngo umuhembo yandike ni kurima naho nyene hama inzara niko ndabicishamo ndiko ndafata ama cooperative natanguye no mu Gitaramuka commune iri hafi ya commune papa njavukiye mu Kigenzi Gitaramuka twatanguye avec 80 femmes coopérative imwe ndagira imana gouverneur chef de commune arama amatera make bari basigaje cyane tumushaho kwa muri twabutse ningaho on cyari gisigaye cyari kuronda ama sponsor yo kundona imbuto nazo zarabonetse hari abantu bafashe ku bigongo n'abandi mushaka guteza imbere umukenyezi ndahari kabisa munzi mumfashe tubikora yego ubunya bariko barakora disi na semaine prochaine uzatana tugera gutera bariko batera ibigori muri février tere ama ibiraya yego ngako mwe hariyo amahera amwamwe mba narose ku deni donc wowe bimbuye baragurisha bakishura iryo deni benefice cyeja kubaho kamusanga bacanga bakoresha amahera nyene yakimira ndabwira ikintu uri mwiza ndabwira icya kabiri uraciye iyi myaka yose wari hehe Megan nice umva muga ni ikintu cyiza kandi umva ni ikintu kiguma kizana amahera kiragenera nawe mwide n'ubuzi at least daronka inyungu ya 500,000 ajya muri cooperative dusubire turime turonke 500,000 abe yamye on tukajya amashaka mu myaka nka 10 cyangwa 5 ans wewe office akantu kaka stone tankazi why not birakunda bakora amasabuni kuko ari benshi barashobora bakora amasabuni bayagurishe bakora amamesa amavuta babigurisha nice mugabo ndifuza kumenya akantu tukakura hehe turadodora ni andirimbo ngo tubutuze cyane abantu barabatahura aho muja kudodora barabitahura ningoga oui kuko niki urumva nitwo sa sponsor ngo sponsoriza nguri impuzu n'ibiki c'est un problème ihari tubereka aba bagore
coopérative yabo ku mwaka atsindira 10 000 francs je mbwira ngene ushobora kubaho une année 12 mois 365 jours ushoboye kuziganya amafaranga 10,000 entre ari umuntu atahura kandi nawe yibuka aho yaciye hari umuntu acagira umutima woroshe kugufasha ego donc okay ni je ubona amakashi fise mais dafise ahantu produce umwaka kabisa nice ubona amakashi ariko izimbuto ndazibahaye yes umwaka umwe utwara umwaka umwe uri Miss Popularity uri muri babandi uzoza hama Megan tumwibagire complètement tumwibagire ko hari aba Miss 2016 2017 barabaye aba Miss mugabo right now tubone byo barimo peut-être bari mu bundi buzima bw'iwabo sivyo mugabo turifuza ryazina rya Miss Popularity 2022 iri kuri Instagram yawe igoma ari icon sivyo est-ce que witeze kugwana urugamba gute utakiri Miss kuko si cyoroshe yego urava kugihe abantu bakunda kutubwira muri mukoro bukamurava kugihe cyane rwose uvuye ku gihe witeze kukwana gute witeze ko tuzokoma tukubona gute sivyo Megan tuzokoma tumubona ico shaka mugabo strategie yo gukoresha ni kwitanga à 200% uyu mwaka nitanga à 200% ku buryo na deceva abandi banyizeye n'ubandi ko ndashaka kubishamo ingufu cyane de façon que naho hazoba hariyo batoyi banje Miss Popularity 2023 jewe ya projet nishaka kumfasha bibuke ni yarakoze quand même naho umwaka wiwe waheze ni quand même yarakoze kandi akiri karakora kuko umuntu agufashije akabona ko ico kintu kiriko kiraba atari bya bindi urumva ama excuse araba pousse yo gusaba gufasha cyangwa badashobora akagusabira avuga uyu naho ngira mu myaka 10 twikiwe ikirako nice urabaye Miss ndifuza kumenya igisanga kimaze gushikira bo bere Miss tugutore kuva bavuze ati Miss Popularity ni Megan bishukuru igisanga kimaze gushikira ko bwati ngaka ndakonye igisanga ikunda kushikana muri wasiri ogut wasiri application munda cyane ko nakoresha kumfakira n'ibikimba bijya mu gutondera taxi cyangwa kwitegera kandi ubu no kumubona mbamatana cyadahinda hajya uri obligé de m'emballer hotel c'est mieux bon c'est pas obligation mais quand même c'est il conseil before ko tubona story ya wasiri before nuko wicara kare wicara gute was high into this cyangwa umwe ari mwirigara wicara ngere muri umunege mugabo uri urahinda gatari iga mbona uri ugatse no rwose twa birari mugiye bijyana kuri aba bitwigisha ko cyo biguhira okay wasiri hama umunsi umwe nari mvuye twaswe mvuye kumutanga umutonje mukamudu kwa mama sinibuka neza muga hari mwijoro ndabwiye ni cyewe ni shooting ndarushe bikamagariwe siri yanje ntari muga kwibasira cyo mindu izina ngira Ndahiro Natali kuko Megan bari mimi ujumwe njewe nibikisha gutaha ajya kuri international bla 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 achakanze nichinje we Miss hari abatrozere di hafi mini hebu ako nyene azarabwira abantu ono so telefone kuri ngo ndi kubona Miss uraze amusani icyama ba kenda gahoro kandi birakunda kushikira ahantu henshi muvuze ati quand même narengeje reka hebe numva sneaking naho tuba tuvuye buruguru banavuga ni umunanza gutanga kumvuye bitose ni kasi twinda ahantu mu kabari dufungure kwa Gerard vite fait dutaha mugabo nyine ngo no wundi kana cyane hejuru we Miss nanje mba ndi munsi akamasasiyo ngo kandi program yo gusohoka batagwaye invitation usohoka oya mugabo ari kintu ushaka ukijamwa gusa ni kora cash umwanya urabura ngene ushaka umwanya nawe uje neza wanyuma ni cyo kintu kumbura sana gukora mugabo ko usigaye uri Miss ushobora gukora kudakora na kimwe kumva nyine gukicara ukaryama telefone ukayizinya na stress office umaze gutogwa Instagram yawe message zisuye yaraje ari menshi zari message zimeze gute akante mu message meza cyane abantu bakonkuraje abantu zinanye nta namwe murahurira bari ino bamwe bari muri Sweden bari Canada buri state iyo mbwa kwandikira nk'igitext ngaho narakubonye rero sino utatsinze turi kumwe nabo kumukora ngo ucumva umenga bima tashoka nakugenda wawe thanks ngaho ni habuze abapinzo
Babylons ntibabura kwe kwambaye gutyo kuhagaze gutyo amagufa kwe kibonze baza ndagusavye ubike baza barazimuhira Undiki yomoko ni sombe haba mtiwe sio kubana magufa yaje. Ngao 80% na ma commentaire très très positif. Haraje message za ko twumvise kuri singo ko tamukunze ufise est-ce que jewe meze kunoko Tunabwiye bameke sibe nta warungize bari muri hey ni ubu tu professionnel. None ndika save. Imagine. Reka byose na recommandation hama dushituzi. Kabisa. Megan ndibaza ko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe. Waje kumfasha koza ivyombo, waje kumfasha gupanga ibintu, en tout cas vraiment byanyoheye cyane. Hagira mesura sometimes. Ego. Intara zagabanutse. Zagabanutse. Okay, urumva wowe rero uragerageza kuja kwigira umwana wo mwisize kwa jeu. Nite muri internat. Okay. Nta bintu gufina. Nta gufina. Namaze imyaka 3 mu gisoda. Hageze job ni job sa. Kabisa. Kubyuka kusasa, koropa kumesa ugacuja kwiga 7 heures. Imagine. Nubonye ndisuya sata yuko after kano kantu kiwacu afite izindi map cyangwa izindi ideas ukomeje gukora mugabo rero tworangiza ikiyago cacu ndifuza kumenya nicaye ikintu sivyo right now tumaze imisi tubona ibintu bituna ama social medias surtout wowe ufite uko uri muri cadre y'abakenyezi ikintu kijanye n'abatoyi bacu cyangwa abadukuriye baronka ama videos tabahesha agaciro voilà tabahesha agaciro ni ibintu bibabaje kuko nabyo twe dusanzwe tumenyereye sivyo bijya bintu bivuze kwiki est-ce que basi urateguye gukora iki kugira bijya bintu tubihagarike cyangwa bitwigisha ikindi kintu gusa ndifuza comments kuri bijya bintu Ticu nobabwira niko tuko turahinga reka ndeke kumubwa mu reka nishe n'abahungu babahenda cyane oui kubera ko na video nturi ku mukobwa si tu te camera uri kuri developers wewe ubashuri ku muhungu rero umuje ndi sûr et certain yuko umuntu arinze agusaba iyo content so umuntu abagira gutwara mu nzu cyangwa se umuntu aba kwifuriza neza cheers urumva cheers ni cyo kintu yeah n'umuntu abashaka maybe aho gafan amwa 2 mois acakwaraza ku bagenzi biyo yo ujya ngo yarampaye ama video n'ibiki ujya ngo nakoje kuko wewe nubakwiza ya myaka batantira kunda kutubwira uko utatubwira 25 ans 26 27 ucu usanga abantu barakumenye nabi ko juste aka erreur gatoya ikintu nubabwira nta nabasaba vraiment muraba agaciro barundi kazi muri beza muteye neza abafise ibitaye je ndaravuga niryo abana n'abaganga muri abakobwa beza muri abakobwa b'indero muri abakobwa ndazi bikinyabufura antwe n'iduhende n'ibihe cyangwa ko batubona kuri Instagram abantu ba States birirwa baraposta bambaye amasuvêtements kabone menga biratese reka ntabikirimo yacu twikwico yacu n'ukuri batureze kandi nyine byiza ko dushoboye kuvamwo abamama natwe tuzaba mama bien dushobore kwigisha abana bacu ni duhindwe vraiment ibyo mahanga tubirekerebo twe tugumire ya culture ama abahungu b'abapopulone mu mbeshereza abana ngeza ndagenda n'inkoni jewe mutkoranira abana mugabanye vuba nawe muzobyara abakobwa dushobore kubaho sometimes about ngo n'urukundo niba byari umukobwa yundi muhungu aje kumusaba urukundo wajyaga biko bira cyane ta petite sœur utakuzine faut penser à ça aussi kabisa kandi none jembe umwana waje bari mukoreye nujyaga hasi waho bakora kumva ego bro ndabingenza message bashiki Megan ndaryohewe cyane nagize umwanya muto mugana nifise byinshi byo kuyagana nifise byinshi banifuza kubamenya biciye kuri uwo mugabo reka tugire top 3 ibibazo ushaka kumishura TikTok sivyo ikibazo ca mbere ndakeneye umbwira indirimbo ukunda gose y'abarundi wa muririmba sometimes iyo bishitse nyene uri muri mood ndetse neza indirimbo y'abarundi ukunda kuyumva let's go mona shaka na hahi shaka tuwiturire try Ladies and gentlemen, twakira kuri stage one of umuririmvyikazi akaze cyane ubona wese ubudini Megan Ndahiro to the guys don't kill my vibe mwana ndamwikindi
shaka Dubai Mumbai hama hahiye nayo niya hebesi wasukunda hahiye munda akamido iyo ni boss iri mu vibe naho bushabweka kararyoshe cyane kabisa hajya gutambura bikunda nabyo nzi ndabikunda naho cyangwa flower bitse gatanga ikibazo cya kabiri shaka kumenya kuri wewe ndifuza utubwire ibintu bitatu utegerezwa kuva muhira ubifise ko biri hose la vélo amarori na telefone of course la vélo amarori na telefone okay ikibazo cya nyuma nicyo cya gatatu kiri kiza ukuntu somehow ukunda umuntu ameze gute oya bane by'abahungu wabimvuze naramenyereye mwebwe gusa ndifuza kumenya sivyo ndakibaza kibaze baha abafana bawe nta umuhungu w'indoto zawe jewe ko kwaciye bugufi si umuntu aciye bugufi wiwe afise imbere ndabura kumenya umucana tukana cyangwa igihe umuserva atakutse gwe wakira birakirandemera cyane umuntu afise indero aciye bugufi umwana mwiza ubwenge komeye basi abasoma n'ubutabo kwaje naho ubwenge buke bakora cyane mu gusoma igitabo uza amakuru oui documenta sivyo ituvugane Chris Brown na Nicki Minaj hello 5 merci Megan Entertainment ashaka ubu ni projet turakoze ni projet muga Megan rero umisi bwaraguhinduye cyane nakunze kera none ndakunze kera bro ubu nge n'ibintu bya projet ndakuzaniye amakuru ya Chris Brown Kanye West bareba muvanye ito namwanya bifitiye yes ikibazo cya gatatu cya kane plutôt reka ngere top 5 sivyo cya kane ndifuza kumbwire titre y'igitabo kwandika titre imeze gute igitabo kijanye n'ubuzima bwawe kwandika title yitwa gute chekina meze kuna kuma réseaux sociaux no kwandika beautiful mess ni nka un beau désordre ni ikintu kidapanze mugabo muri iyo désordre nyene bigace babyiza ko umuntu wese ubuzima bwe buba buri abdomesi gusa ifo kuraba ngene ubiryosha nyene ubiryosha gute wewe ubuzima bwawe buryosha gute ndi amahoro nguma ntwenga nkirinda stress ikibazo cyose nyanyuke nyontra kirakimuka mugabo sima kaca pa bikagenda gahoro ndende solution iyi message ishikira abantu ikibazo cya gatatu cya nyuma cya gatanu sorry umwana wawe wifuza kumwita izina ryawe Heaven why ari umukobwa ni Heaven kandi ashaka umukobwa Heaven kuko ndashaka nazobangamira abandi bantu ndabangamira abandi bantu ashaka azoba peace bana nk'ibyo umuntu uko nyine high five azora umuntu mugwaneza atanza ibibazo akibura ibibazo kabisa batwenga atanga umunezero ku bandi Heaven ahari hose tumurindiranye igishika cyari tuze turindire papa wiwe mukwizera cyane gose ndagushimire cyane ndibaza ko nagize ibihe byiza ndabisubiyemo je naryohewe ko washoye kumgendera en tout cas vraiment ndibaza yuko na next time ndifuza hangout party 2 ndi kumwe nawe sivyo akantu gato yo mugabo keza ni fresh reka ndaguha umwanya mwiza ugiye cyushikirije kivuye ku mutima wifuza gusharinga n'abantu the time is yours wisanzo ufise akantu kari ku mutima katubwira abafana bakabosa hana ndende ari kubera message nimwe from message nimwe ni murashoboye abajore mwicaye ngo nta kazi kuri mwe igajuzwe nandikaga projet n'ibiki hama muje muri paillage cyangwa muje hamwe muri abagenzi 100,000 murundi inkwavu niho kure tugire cyangwa impene misino vraiment mukore umuzibura hari simaka ngo cere muri bureau mushaka ko musaga togo ingozi karusi rubiki miyinga jimibiraya jimibitoki jimibigori amushuri kuba mugabanye gatoyi ama club n'amabad muje muri projet mukore kwere kuryoherwa uzogirwa gushika mugabo twarondeye komera cyane rwose hari ubundi udashobora gukora wewe oya sinibaza message kuri baba kekara akazi konsango kumva ko ata valeur ni yambaye cyane sinabwo mu gikoni gukurupa amahanga mera kabisa
ndabashimire cyane mwe dukurikiranye du début à la fin ndizera neza yuko mwamenye byinshi mwize byinshi mwungutse kuko muri hangout ni partie zitatu turiga tukamenya umuntu ndetse tukunguka ibintu byinshi bitandukanye twavuganye na Miss wacu twavuganye na Miss Popularity Megan Ndahiro Nathalie kabisa ndagusaba uje kumufollowinga kuri account ya Instagram kubera yuko uzokamuronga ama updates menshi atandukanye ufite umutima wo gusupportinga project yiwe urahawe ikaze ushobora kumusanga ahantu hose atandukanye tuza ku page yiwe hamagira icyo ukoze yari ka boss for real hamwe na Miss Popularity Ndahiro Nathalie Megan mfanye ikigaruka kandi nikisema Megan unasema Ndahiro Megan akaja makuri hangout nitashaka kutogaruka ahubwo rero tope nguma nicana mvenga niko vugisha abandi pateto abafaye niba cyane naryohewe rwose kabisa ibintu ni fresh rero tubera kuri rya kamera hariya siko twaje tugira guca amatugira gatatu pop tuvuga hangout okay twagiye 1 2 3 pop hangout sijya kuri kamera hagati pop hangout turaheza hariya pop hangout tugira halo 5 top 10